Terus, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Karena tiap tempat, kaum, suku, atau bangsa mempunyai mitos masing-masing ya. Jadi tergantung silsilah atau turun mereka. Siapa manusia pertama yang ada di tempat itu. Itulah yang mengajari mereka cara berdoa. Atau bahkan bisa menjadi perwakilan mereka menghadap Yang Maha Kasih, atau bahkan penyampai doa mereka kepada Yang Maha Kasih. Jadi lihat saja ya, mitos orang Jepang, Cina, Korea, Yunani, Mesir, Batak, dan lain-lain ya. Jadi itu semua adalah rahmat Yang Maha Kuasa. Tuhan ingin supaya dunia ini berwarna-warni, indah bagai pelangi. Jadi kalau ada orang yang ingin cara berdoa itu harus sama, itu sungguh aneh, bukan? Oke lah, semoga bermanfaat. Horace, why there are many religions in this world? Because every nation, every place, every tribe, every ethnic has their own myth. So it is all depend on their genealogy. Who is the first man exist there? She or he who taught them how to pray to God, or even become their delegation to pray to God, or even as the career of their praying to God. So this all gracious from God. So the world become colorful like rainbow. So if there anybody who wants how to pray to God, it must be the same. He or she is weird, isn't it? Okay, I hope this video is useful for everybody. See you. Horas.